Opet nas privode u marici, ostalo nam malo beloga na kartici. 2 dana smo u stanici, inspektor Krtica je zvao, ali ne na tačnoj kartici. Prvo se kajem, pa pravim greške, pod rotacijom i oči su mi teške. Opet nas privode u marici, ostalo nam malo beloga na kartici. 2 dana smo u stanici, inspektor Krtica je zvao, ali ne na tačnoj kartici. Posluži se sa crticom, ne dajem izjavu pred inspektorom Krticom. Pod rotacijom, zar nikada ne